Aduh, ya rokok lah tade. Bermek lah cia. Are mole boy minta PC ka papa. Pola mi beri. LBJ singkatan dari Laskar Bajai. Karya Kompola Keluarga Bene Husen. Mek lah datang cong. Lah tobuk sama main ya. Iya pak. Beda apa mek? Lah mole, lah lapar. Ya. Yang tahu bumi kan alam. Pak, saya minta PC nah. Kaki cong mek lah ko minta PC. Isang ku bapak Riandi pabering PC ya. Sambil na PC kaki kebay apa cong? Yo sejumlah mon PC dia pak. Eka kebaya leman le. Tak kira kebaya lah pelo. Kaki mek minta PC kebay mele apa cong? Engkau melihat rokok pak. Lah tahu sama mele apa? Lah rokok bapak ya. Jo pak. Singko tanda mau rokok kaki. Sering singko biasa mau rokok mele. Ya tak lah nyaman mon mele cong. Tuli lantar le mele nang taran na tatangko. Yo mau nitaran na orang juga pak. Tak reng ceng nyaman juga pak. Maksudnya singko dia pak mele ji Samsu, Surya, Marlboro, Sampurna Mil. Benih mele ceng pak. Apa kaki dia pak? Aku cong. Mon pasar rokok enggak jia cong. Pakai pe ampe yang bapak iba toron cong. Lala da iya be cong. Kaki montoro rokok mele enggak jia. Kaki setia nyari laku be. Ala ko apa pak singko? Sering ala ko kantoran tandi ijazah. Yelah pacang kaki cong. Lala ko apa be? Si penting lah hasil. Yelah wes dulu. Kau yakin tara makan ajem? Iya pak. Aduh. Pas ala ko apa deh? Ada kengala tak mungkin. So alam mon dia ngata keng dia nangkin puto banyak modal. Oh iya. Kecil sing kuat keng racun tekos boy. Pada ada keng cuma modal sedikit. Iya, coba bisa kok. Aduh, John gak tik mari. Pada tahun. Wah bila si mari. Ini budi dengan kita behu pak. Aduh, lah balik tengah. Udah meriah. Aduh. Lagi lah pecet. Lagi lah lapar ya lu. Aduh. Saking. Ada lagi moler ya. Lagi lah pecet. Aduh. 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 Jual coba pasar banyak saingnya gelun tak dijual paju. Kecenya jalan jual dinar. Jamu, jamu,
lagi jual jamu. Jamu-jamu, siapa yang beli? Saya senang kamu sehat. Pegolin rematik encok, elah kekapi, asalkan minum jamu saya. Jamu-jamu, siapa yang senang jamu akan sehat. Jamu-jamu. Apa? Alaku apa kaki nang dinamik pahacamnya racam. Ya mau ada yang aculen. Aculen apa kakek? Ya culen jamu, masa culen petis? Keren apa jual kakek ya pas jual jamu nang yalas. Biasa ada yang jual jamu nang pasar bener nang yalas. Ya pula bener yang kasih liu talon dua. Nyaman mele jamu kangko. Oh deh iya ya. Iya. Bi bering kakek bede pajun nak jual nang naik ke. Ya buat datang dua alir kilir. Ya mun bede paju nak sengko aculan nang dinaki ya boy. Kakek jual apa lagi? Sengko acual racun tikus. Ya oke toju dinak dua aja. Ya. Yeah. Taporot. Jamu. Kuku Bima. Esa sendi. Rapet set. Jamu. Jamu. Con. Ning. Mele jamu ning. Jamu apa? Sekalor ning. Kira na manjur cuma nak akhir ya. Bening manjur boleh ning. Nginom tang jamu kaki ning jamin ning. Kelenger. Pasti kelenger. Nang kaki mat jorono mat. Apa kaki kok? Sedang kok mata bertang dengan TV. Ini kok jamur ya. Kaki ning mau ngandi butuh ning. Aja mau tangan diri nih. Jamin. Kelenger neng. Mau melihat tangan diri kaki jamin. Arya sebener beres pekelenger. Ya kebetulan kok temu butun. Beres neng. Kelenger neng. Beres neng. Kelenger. Betul deh Dimah. Beres pekelenger. Sorry ya. Kalau kita beres tapi mulai hei. Neng, kelenger. Neng, kelenger. Neng, kelenger. Gara-gara kaki ya mat. Neng ku boleh coba burung. Kaki mi bangun cara gara sengko. Maki sengko dia tanggal ke kantor paju. Tadi sengko mata berki ya. Iya kira noro kaki mat. Apa sih noro? Sengko mata bertanggal kan. Orang ngaco jamu kaki noro bunte. Engko ya ngocak mau beri racun tekos pakun kelenger tekos ada iya. Ya kayak nonton kok jamu nama. Jamu nonton tuh kaki sengku apa beli tuh nyengkel lagi. Lamat kaki lecak jualan di nalat. Kaki malah rangko saya jualan di apa? Ya makanya saya kaki agak gudut tan jualan. Jualan saya Saden mat. Den. Ada apa kaki Den? Aculan bingak pedeng Den. Balik kak. Langsung lah kak.
Kebetulan Den kok jual jamu Den. Kaki melitan jamu boy Den. Kaki mau melitan jamu Den jamin. Lenger. Nang kaki baca rono mat. Kono aja. Jamin. Lenger. Jamin. Lenger. Mat. Nang kaki rono. Rono deh masih lengko mata ber tang dagangan. Ya kok nganu jamu do mat sadin mat. Iya tuh lilanu kaki kok mata ber tangan di TV. Aja mau tangan di Den jamin Den. Kelenger. Jamin. Kelenger. Di rem anak-anak dua dia. Tuh kelenger. Tuh kok dijamin. Aduh masih bener kok tengah ambil sakit ya. Aduh kayak. Kaki Den mau melitan jamu Den. Jamin le macam beres Den. Megi ada nanti ale macam. Mau ngenon tangan mau beri tangan diri ya. 5 menit langsung kelenger. Kaki rono mat. Engkau dia jual jamu mat. Ada makin kuat jual kia. Aduh. Kaki Den mau melitan jamu Den. Le macam beres Den. Megi ada nanti ale macam. Mau melihat tangan diri ya 5 menit sakit langsung lah. kelenger. Cerono mat. Jual jamu mat. Sering makin kuat pada jual. Ada pun tak bener karena dua. Ada dia kok mulai ya nanti saking sarah kok kayak tengah. Aduh. Mayu Den. Den. Aduh. Den. Kelenger. Gara-gara kaki remat ya adu kali gagal to. Kaki lah gelem koto saya panglo. Kaki si pagal gutang jualan mat. Akan gudem mah. Ya sen kaki je mat. Oleh No.